U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Evo, idući u susret velikom prazniku crkve, Vidovdanu, ja bih kao sveštenik crkve Hristove želeo sa ovog svetog i osveštenog mesta iz hrama Božijeg da vam se obratim samo sa par skromnih svojih misli i na taj način nekako usmerim sve nas, koliko je to moguće, da molitveno, najpre molitveno, dočekamo, a onda proslavimo veliki dan, veliki i sveti dan, Vidovdan. Naime, ja kažem, kao sveštenik crkve, valjda osnovni moj zadatak, a i jedini, rekao bih, je da posvedočim, dakle, značaj samog praznika Vidovdana za crkvu. Ako su danas takve prilike da se o Kosovu i Metohiji, mestu, dakle, gde je sam kosovski boj se desio i da se odigrao, dakle, ako se o njemu danas u političkim krugovima kalkuliše na osnovu trenutnih prilika, ono zaista zadatak istoričara bi negde bio blagosloven upravo da kao struka uvek usmerava u kom pravcu bi trebalo da promišljaju oni koji donose odluke danas, a koje mogu da imaju dalekosežne i veoma, rekao bih možda, negativno trajne posljedice po svoj narod. Ali zadatak crkve u svemu tome je, dakle, da svedoči, dakle, da posvedoči o značaju samoga praznika i svega onoga što taj praznik nosi sobom, evo, kroz vekove. Pa prvo moramo da pomenemo sam značaj da je narod čuvao, bez obzira da li imao knjige ili nije imao knjige, da li imao istorijske izvore ili je politički bilo podobno ili ne, ali je narod čuvao sećanje o bitci na Kosovu, Polju i o svemu onome što se dešavalo, pojedinim detaljima naročito. Dakle, generacijski otac na sina je prenosio ono što je bilo bitno za pravilno usmeravanje svake sledeće generacije. I crkva, naravno, čuva ono što je zaista suštinski bitno za jedan narod. I ne samo da čuva, nego to prihvati i osveti i osvešta i onda čuva i naš zadatak i zadatak crkve je da to svedoči dalje. Ako bismo, recimo, uzeli par detalja koje je svaki otac prenosio na sina kroz vekove, to je ličnost svetog kneza Lazara, koji je posvedočio rečima i opredelio i sebe i svu vojsku, a samim tim i sve potonje generacije koje su stale uz svetog kneza Lazara, dakle, da je zamalena zemaljsko carstvo, a nebesko je uvek i doveka. Dakle, sva kalkulisanja ovozemaljska, bilo politička, bilo, pa čak i sama istorija je prolazna, ali naše opredeljenje, dakle, je upravo ka onim neprolaznim božanskim vrednostima. I to je ono što je značajno i što se čuvalo, što je otac sa sina od momenta kosovskog boja prenosio generacijski, dakle, usmjeravajući svaku sledeću generaciju. Isto tako,
a sveti car Lazar je rekao da ne gleda na veličinu sile sa kojom se suprotstavlja ili koja ide na njega, nego na veličinu svetinje koju brani. I zaista, kroz vekove, generacije pravoslavnih Srba su izvor svoje snage nalazile u tim rečima opredeljenja upravo svetog kneza Lazara. Zatim, ličnost Miloša Obilića, dakle i Vuka Brankovića, sa jedne i sa druge strane kneza Lazara. Nije značaj istorijski u svim tim ličnostima, nego je značaj da je narod čuvao sećanje na takve ličnosti kao što su bile Miloš Obilić i Vuk Branković. Sa jedne strane, možda je važno pomenuti da u manastiru Hilandaru sa leve strane postoji stara freska. U momentima, možda u vremenu odmah nakon Bojana Kosova. Dakle, freska Miloša Obilića u priprati sa leve strane kada se uđe u crkvu. To nije beznačajan istorijski podatak, ali u svakom slučaju sama ličnost Miloša Obilića, na način na koji je čuvana i prenošena s kolena na koleno, ima i tekako veliki značaj. A to je da je časno i pošteno i u duhu i evanđelja i hrišćanstva. Dakle, da se stane uz ono najsvetije, uz svetinje koje su poverene. I to možda još i korak dalje, da se u duhu evanđelja život svoj položi iz ljubavi prema bližnjemu. Ne iz mržnje prema nekome, ne napadajući i osvajajući, ne, nego za život drugih kad neko položi svoj život. Dakle, to je značaj ličnosti Miloša Obilića, koji je čuvan u narodu. Dakle, sama srž evanđelja i najveća zapovest evanđelska se upravo projavljuje kroz sećanje na Miloša Obilića i svetog kneza Lazara. A sa druge strane, ime Vuk Branković, opet, bez obzira bilo na istorijsku tačnost ili netačnost, na te detalje, način na koji je narod čuvao sećanje jeste upravo da podsjeti i sebe i potonje generacije i decu svoju, dakle, da postoje i oni koji su spremni da kalkulišu kada su u pitanju svetinje i da ustuknu ukoliko možda prilike vremena nisu kako njima odgovara. Dakle, istoričarima ostavljamo sve istorijske činjenice, sve ono što je neophodno i za čim i mi težimo da znamo, ali način na koji je narod kroz vekove i otaca sina prenosio, dakle, s kolena na koleno, sećanje na sam kosovski boj, na značaj Vidovdana i na ove tri ličnosti je i tekako važan i, rekao bih, aktuelan i dan danas. I još nešto što je možda i dublje i važnije po pitanju Vidovdana, kosovskog boja i svih svetinja kosovsko-metohijskih, a to je ako su krstno stradanje Gospoda Hrista i sve ono sveto što se desilo na Veliki petak, temelj hrišćanstva na kom se kasnije hrišćanstvo gradilo i vera u vaskrsenje, dakle, koja je tolike mučenike
rekao bih, rodila. Dakle, ako je to sam temelj, dakle, krst, vaskrsenje, vaznesenje i sedenje sa desne strane Boga i Oca, dakle, ako je to temelj hrišćanstva, onda od samog početka, počev od svetog kneza Lazara pa na ovamo, sam značaj Vidovdana je upravo u tome što je srpski narod video upravo krsno stradanje, značaj samog Velikog petka, što je to i sveti vladika Nikolaj, možda i najveći savremeni svetitelj i mislilac među nama. Dakle, sam sveti vladika Nikolaj poredi Vidovdan sa Velikim petkom. Eto kako je srpski narod kroz vekove doživljavao i video i gledao i prenosio s kolena na koleno, dakle, sam Vidovdan i stradanje mučenika toga dana. Dakle, ukoliko mi danas promišljamo o tome da li i koliki značaj ima kosovsko-metohijska zemlja ili svetinje na Kosovu i Metohiji, to je otprilike kao kad bi neko, bilo kog hrišćanina u svetu, pitao da li i koliki značaj ima časni krst, Golgota, grob Gospodnji, ali i mesto njegovog vaskrsenja. Dakle, jer sveti knez Lazar, kada je branio svetinju, on je već video, ako je video krst i stradanje, već je video i vaskrsenje i zbog toga je i mogao da izgovori da je zamalena zemaljsko carstvo, a nebesko je uvek i doveka i da ne gleda na silu koja ga napada, nego gleda na veličinu svetinje koju brani. Upravo ta svetinja, krst Gospodnji, grob Gospodnji, ali i vaskrsenje Gospodnje, to je ono što srpski narod vidi kroz bitku ili boj na Kosovu, polju i kroz sve svetinje koje su posle nikle. Dakle, jedno vaskrsenje vere, vaskrsenje naroda upravo kroz to mučeničko stradanje, baš kao što je i krst Gospodnji i vaskrsenje Gospodnje i grob Gospodnji dalo mnogo mučenika, tako isto i boj na Kosovu kao mesto stradanja, mesto raspeća jednog naroda, posle je iznedrio mnoge svetinje. Dakle, na mestima mučeništva mnoge svetinje su nikle. Sa ovih par skromnih misli, draga braćo i sestre, ja vas sve pozdravljam još jednom iz hrama Božjeg, iz ovog svetog i osveštanog mesta. I neka bi Bog dao da svi molitveno, ne samo ovog Vidovdana, nego svakog Vidovdana, se sabiramo, uvek svesni veličine svetinje koju proslavljamo toga dana. Molite se za mene, ja ću se moliti za vas.